Ni The Quick Times News nk'ubusanzwe nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu muri aya makuru. Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashimangiye ubufatanye bwa gisirikare mu kurwanya inyeshyamba za AFC 23 burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko nkuko bivugwa gahunda nziza zashyizweho n'imbeba n'abagabo akenshi zigenda nabi. Namakuru yemejwe rero n'ikinyamakuru The Great Lakes Eye, ijisho ry'ibiyaga bigari, ryemeje ko abasirikare 8 b'ingabo z'u Burundi bitabiriye amasomo y'ubuyobozi bwa gisirikare mu Burusiya bataye kandi se barazimira cyangwa se baburiwe irengero mu myitozo yabo. Abo basirikare bari biteguye koherezwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gutoroka kwinshi mu ngabo z'u Burundi byavuzwe kuva aho inyeshyamba za M23 zongeye kugaragara mu mpera za 2021 kandi zikaba ziyongera kuko abapolisi benshi bumva bacitse intege kandi bagatinya guhitana ubuzima bwabo muri Kivu, aho abantu babarirwa muri magana bapfiriye kuva ibikorwa byinshi byatangira mu mwaka wa 2023. Hagati muri Gicurasi iperereza ryakozwe n'ijisho ry'ibiyaga bigari ryasubiyemo amakuru yaturutse mu bayobozi b'ingabo z'u Burundi bavuze ko FDNB yanze guhangana n'inyeshyamba za AFC 23 zigenda zitera imbere. Abayobozi ba FDNB boherejwe muri Gashyantare baciwe intege kubera intwaro zishaje ndetse n'ubwoba bwo gusubiramo gutsindwa kera n'ishyamba zo mu majyaruguru ya Kivu. W'u Burundi Evariste Ndayishimiye yababajwe kandi atazi neza intambwe zakurikiraho. Yahisemo gukangurira imitwe yitwara gisirikare y'imbonerakure kugira ngo abatorotse FDNB batazagera ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imbonerakure yakoraga rwihishwa ikurikirana abasirikare ibimenyetso byo kutavuga rumwe, rimwe na rimwe bashinzwe kwica abanegura ko ku mugaragaro kohereza FDNB mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva Ndayishimiye yatangira kuyobora igihugu mu 2020, ikirere cya gisirikare na politike mu Burundi cyaranzwe n'impagarara nyinshi kandi zidashidikanywaho. Ibura ry'abasirikare 8 ry'ingabo rishobora kwerekana ko batumviye cyane mu kurinda igihugu cy'u Burundi no kudashaka kurwanira inyungu za Ndayishimiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yahembye Ndayishimiye miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika yo kohereza ingabo mu Burundi burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hiyongereyeho 5,000 by'amadolari buri kwezi buri mu musirikare w'u Burundi urwanya AFC 23. Abasirikare b'Abarundi binubira ko bagifite umushahara nk'uwo bahoze kandi rimwe na rimwe bahembwa nyuma y'amezi 2. Nubwo amamiliyoni y'amadolari y'Amerika yakoresheje mu ngabo z'u Burundi n'abacanshuro bera, inyeshyamba zateye imbere zifata Goma na Bukavu, imijyi 2 minini yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere yuko dusoza iyi nkuru, reka tubagezeho iyi nkuru ya Maxime Prévost utegerejwe i Kigali aracyafite ingingimira ku Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost yasabye abantu kutagira byinshi bitega ku ruzinduko ateganya kugirira i Kigali mu bijyanye no kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Maxime Prévost ni umwe mu bayobozi bo mu muryango w'ibihugu bikoresha igifaransa francophonie bazitabira inama yawo yo ku rwego rwa za minisiteri izabera i Kigali mu Gushyingo 2025. Ni urugendo Maxime Prévost ategerejwe mu Kigali mu gihe u Rwanda rwamaze gucana umubano n'igihugu cye. Muri Werurwe 2025 nibwo guverinoma y'u Rwanda yamenyesheje uyu Mubiligi ko yahagaritse umubano wayo nabwo mu bya diplomasi
inategeka abadiplomate b'iki gihugu kuba bavuye ku butaka bwarwo mu gihe kitarenze amasaha 48. Ni icyemezo u Rwanda rwavuze ko rwafashe kuko Ububiligi bwakomeje gutesha agaciro u Rwanda yaba imbere no mu gihe cy'aya makimbirane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Ububiligi bufite uruhare mu mateka mabi by'umwihariko mu gukora ibikorwa bibangamira u Rwanda. Rwavuze ko Ububiligi bwafashe uruhande mu makimbirane ari kuba mu rujya n'uruhande ruhangamiye u Rwanda, kandi rugakwirakwiza ibinyoma kugira ngo hafatwe ibyemezo bibangamiye u Rwanda, ariko byose bigamije guhungabanya u Rwanda n'akarere. Twakibaza ngo ingingimira agifite ku Rwanda ni iyihe? Benshi bari bafite icyizere ko uru ruzinduko rwa Maxime Prévost rushobora gusiga ibintu bisubiye ku murongo. Gusa mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique yasabye abafite izi ntekerezo gusubiza amerwe mu isaho. Maxime Prévost yabajijwe niba uruzinduko azagirira mu Rwanda rushobora kubonwa nk'icyizere cyo kongera kuzahura umubano. Mu gusubiza avuga ko haracyari kare kuba twavuga ibyo kubura umubano. Ndashaka kwibutsa ko Ububiligi atari bwo bwashatse guca umubano n'u Rwanda. Yakomeje agaragaza ko igikomeye ku mwanzuro igihugu cye cyafashe wo gusabira ibihano u Rwanda, arushinja uruhare mu kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amagambo yo yagize ati: "Ni umwanzuro wafashwe na Kigali nyuma y'icyemezo cyo gutora dusabira abasirikare b'u Rwanda n'abayobozi ba M23 cyafashwe n'ibihugu 27 by'i Burayi, kandi wari ukuri kandi ushyigikiwe n'Ububiligi." Maxime Prévost yavuze ko kuzahura umubano n'Ububiligi n'u Rwanda bishobora gufata igihe kandi abantu bakwiriye kubyumva. Mu magambo yiwe yagize ati: "Kuri njye ni ingenzi mbere na mbere kuba inzira zishobora gutuma umubano uzahuka zongera guhangwa. Byagenda gake cyangwa bikanyura mu zindi nzira. Ibi nibyo nagerageje gukora mu mezi ashize, by'umwihariko mu nama na mugenzi w'u Rwanda i Doha. Hashimwe abuhuza bwa Qatar. Umubano ushingiye kuri diplomasi uba ukwiriye guhabwa igihe kugira ngo wongere kubaho kandi usubire mu buryo bwari busanzwe. Nta gisubizo gihari uretse ibiganiro." Umunyamakuru yabajije Maxime Prévost niba azakoresha uruzinduko rw'i Kigali mu kuganira ku kuba ibihugu byombi byasubizaho ababihagarariye. Maxime Prévost ati: "Kugeza ubu ntabwo ntekereza ko u Rwanda rwagaragaje inyota yo kongera kubaka umubano ushingiye kuri diplomasi watuganisha ku gushyiraho bambasaderi mu gihe gito. Ariko ndashaka kwibutsa ko ntabyutse igitondo kimwe ngo mpitemo inzira yo kurwanya u Rwanda. Mfitiye icyubahiro gikomeye amateka iki gihugu cyanyuzemo n'inzira yacyo yo kongera kwiyubaka no gutera imbere. Uruhande Ububiligi buriho ari narwo bwakomeje gushimangira rushingiye ku kurinda amategeko mpuzamahanga no kubaha ubusugire n'ubutavogerwa bw'ibihugu. Iyi niyo mpamvu twagaragaje aho duhagaze bijyanye n'ibyo tubona mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo." Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu kiganiro yagiranye n'Igihe muri Gashyantare 2025 yasobanuye ko mu nzego Ububiligi bwashyizeho igitutu kugira ngo zifatire u Rwanda ibihano, harimo Banki y'Isi n'Umuryango w'Ubumwe bw'u Burayi. Mu magambo yiwe, n'ibigo byinshi, Banki y'Isi, Umuryango w'Ubumwe bw'u Burayi, ni henshi ntaho batajya bajya mu nzego zose zitanga amafaranga. Mbere yo gufata icyemezo cyo gucana umubano n'Ububiligi, Perezida Kagame yavuze ko bwahereye kera buhangamira u Rwanda, kugeza naho bwanze ambasaderi warwo Vincent Karega bishingiye ku kuba ngo ataritwaye neza mu bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu magambo ye yagize ati: "Baduhereye kera na mbere y'iyi ntambara cyangwa igitangira, ndetse tukabiyama, tukabirengagiza,
tukabareka tukareba hirya. Barabanza banga ambasaderi wacu twohereje ngo ntibamushaka ngo hari ukuntu atakoreye neza Kongo. Ariko tukababaza tuti muri bande, mwadushinzwe nande? Abanyarwanda ko mwemera Imana koko yashinze u Rwanda, aba bantu turaza kubibutsa neza n'amagambo rero yavuzwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame abwira Ububiligi mbere y'uko bafata umwanzuro wo gucana umubano. Ni The Quick Times News nk'ubusanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru.